gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head says get out and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day. It's my lucky day. Pozor, zdaj! Ni. Pozor, pejte malo bližje. Pozor, zdaj! Pripravljeni, pejte malo bolj skup. To bo pravi dvoboj. Pripravljeni, pozor, zdaj! Kaj sta vidva? Kaj ste videli? Ok, še malo bližje. Dobro, pripravljeni. Pozor, zdaj! Ja, ne. Medved ujame ribo, ne? No, nisem imel Marja. Kako komarja? Posta pa Ok, zdaj opet naprej. Na desno, desno. Gospodu. Vera kura. Ok, sam pejte pa samo, hiter čez. Malo bolj na desno, malo. Še. Ok, kle zala, ne, kle peče malo naravno. Ne, sem Vsi v redu? Ste v redu? Na desno. Zabavno, ne? Sem njegov, desno na mesto. Naravno, evo, bravo. Zdaj pa malo bolj na desno se sprehod. Evo, dost, tole. Ta. Lej, a veš, kaj si prej prestopil, tako je bilo prav, pej tu v sredino tisti, ki si prej prestopil. Sam pej naravno. Ok, zdaj pa skoč čez. Skoč! Kolikor daleč lahko skoč. Ko jaz skoč vrnu. Vse mi je skoč. Čakaj, da naprej potimo kaj tle. Vrcajo te. No, tle pa sam, pač pejt naravnost pa prestop. Nekaj čudenega, ampak sam pejt naravnost pa prestop. Ja, to mogoče te bo doma bolela, ampak gledaj, sam pejt naravnost pa prestop. A vidiš. Evo.
special thing in store. The light Ja. bulb inside my head says Sam še razdrem tole zankico. 'cause you never Gremo z enim prstom ne razdreš. It's my lucky day. It's my lucky day. It's my lucky day. My lucky day. Don't need a pot of gold, a rabbit's foot or to be told. It's my lucky day. It's my lucky day. Slept in 'cause I don't care and didn't make the bed. Sip coffee on my couch. What can I do instead? No work, it's only fun 'cause it's all okay. 'Cause you never feel this way. It's my lucky day. It's my lucky day. It's my lucky day. My lucky day. Don't need a pot of gold, a rabbit's foot or to be told. It's my lucky day. 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 Don't need a pot of gold, a rabbit's foot or to be told. It's my lucky day. Sledi lahko opazimo povsod. Branja sledi se ne moremo naučiti čez noč. Najprej se moramo naučiti opazovati in če lahko opazimo najbolj podrobne stvari, sledi se lahko lotimo sledi. Tako, res je. Nič ne gre čez noč, a ne? Ja. Sledem moramo nekaj časa slediti. Če se na začetku ne bomo našli, bomo našli kasneje. In ne moremo kar tako pogledati na njih, včasih se moramo skloniti in jih včasih tudi potipati. Res je. Tam se bomo to res podrobno pogledali. Človeka sledi. Čega človeka lahko ločimo po kvaliteti, manjkajočih žebljih in to je to. Človekove bose sledi so zelo podobne medvedovi. Edino, kar loči medvedovo zadnjo stopinjo od človekove noge, so okrimplji. Če želimo izvedeti, kdo je pustil sledi, si moramo zapomniti širino in debelino noge, kar pa naredimo z dvema črtama. Eno potegnemo od palca do Mezinca. drugo pa od palca do pete. Odlično. Zelo dobro. Sledi prevoznih sredstev. Sledi prevoznih sredstev se poznajo na mehkih podlagah. Razlikujemo jih na pravilnem profilu. Tako je. V redu. Sledi živali so zelo zanimive. Sledi ptiča, ki živi na zemlji, in ptiča, ki je redek